Pini la so video long nali tumphana ke than ponji labangke SSC pen ka PAKLANG pon VORENG AWARSAI APHUTHAK sinali tumphana than pachini ponik po la pen klardak mate detail salam labangke kai ke son nali tum la so video arlo si thek pon long ik po nali tum phan tuning rialam thebang la puilo nali tum la so YouTube channel long jong sinang ka homri milang pulte ke chinghon pen nali tum subscribe ikon latest update kilong ver jia fan bel arjan theklongi hodasta me ke ber nali tum tenini pin pen ber pon igder non tangte non la SSC pen ka PAKLANG pon VORENG AWARSAI a details mate klardak alam lang pon lonang la pen che than pon lonang tangte pathek pen SSC Recruitment 2024 mate SSC chsl exam APHUTHAK dak che than pon lonang la pen lang pon lonang la so SSC Recruitment 2024 ke dam tang hosta menili nali tum phanang than pachini pon thu iglo la pen pini le thot ta nali tum han puthot nawan pi thu iglo mate nang than pachini thu iglo exam amen la bangke chsl exam 2024 lo la pen kadu ka wepen da apus vacancies ke do la bangke 3712 andak pipon lo la penda organization la bangke dak SSC India in pensi organization pon lo la pen la so exam mate la so recruitment aphan la bangke kachar lengdeng 12% da chau la pen ka apply do nangji la bangke online se apply nang ikpo application fee ki pipo nangji la bangke 100 rupees seta me dak category wise se ki thak pon la pen ke fly ki cheng la bangke la so achiklo ke dam tang 8 April 2024 pen sidak cheng pon no la pen fly last date bangke mo me achiklo 7 May 2024 si last date la se la so exam la bangke ke so exam la bangke nang litum jong si interested polote nang litum prabjin pen fly don ikon la pen la dak tok pon la bangke la son la staff selection commission ahin pensta meda official notification issue pon la combined higher secondary level examination 2024 afarman to the competitive exam la pen SSC selects a deserving candidates for by various higher secondary level posts afarna la se prabjin pen ilika be khai tum stame nalitum stame apply dan ikon la so exam afan la pen name of exam la bangke combined higher secondary level examination 2024 lo la pen post number name of post la bangke notification along nalitum information ma long pon ikpo la pen number of a post la bangke dak 3712 post tentative lo la pen educational qualification la bangke candidates should have passed class 12 or higher secondary from recognized board university class 12 la pen higher secondary ka char libo atum si jogdun long chapet azad school azad university besta melo la pen pay scale bang notification long se kadu ka age limit and notification mate advertisement alu long si thek pon long ekpo la pen exam center la bangke dak pen kibi ponji la bangke Assam long Dibrugarh la pen Guwahati la pen Jorhat la pen Silchar lai long si bi pon ekpo la pen application fee ahin langdam lo pulte dak application fee ki pi pon engji la bangke general tum pharmacy official tum pharmacy la pen da women tum exempted la pen schedule caste schedule tribe lang litum stamin dak bangai pi pon ang lo la pen payment mode la bangke nani tum online si payment pon iknang po ka apply ni a process la bangke la samla nani tum la so video description long link long exi hala so link long ber pen nani tum prangsi registration pa nang po registration date benefit kinang so details nani tum fill up nang po la pen documents amukha nani tum upload nang po application fee payment nang po payment date benefit nani tum submit nang po submit date benefit acknowledgement na copy la bangke nani tum download ikpen mate print out ikpen bi ko nang po important date dak lang po nang chithan po nang application ka start pon 8 April pen la pen application last date 7 May la pen application correction la bangke 10-11 May 2024 la pen tier 1 mate CBE exam date la bangke June July date banda mention pon pe nalitum pan monili update na pitu po la pen
nalitum la so article lang wang lo pul te dak pen stami nalitum notification la link la pen apply link stami long pon exi la pen la so article la link stami ni lin la so video description la lang stami pi pon igdet po la pen ka pega details bang nalitum la so notice mate la so notification alu long sinali tum kadok awe details ma long poni get pola pela so notice alu stamini lin nali tum on telegram channel kalte whatsapp group on stami share pon ekpo age limit la pen kapre salary la ason ba nali tum la so advertisement alu long si thekpon long ekpo la sinali tum la so video ka an ma share on share ego kar bieng long ras tami pachini ignang la pen palang ignang la pen ning hang interested atum pa apply dona pa jog dona na se domi thak me nilihin pen la bangkela an chola la si KARDOM